Agwa ancien temps. Nous bois. Ama wenu ana jodo le bona ho. Nous bada desua. Eko foa. Le maou koda nweda efoa. Kwa badola santa wemi mende bana ko de ba kuluna selebetwe. Mina hando Matthieu 24 verset 13. Et yulando. Loa mena dedo. Ouvelo la nu kakasai foa. Et na wlenga. Wenu egbata jairo kwa mengudo. Ma wado jiro. Lobo la yiro gbata na chite. Lobo na wa ba ena wlenga. Ene utua. Gbata lo poro telea. Edo hudo. Wlenga. Ali do tonton. Edo hudo. Wlenga gbigba meton. Ton edo hudo. Wlenga gbazaton. Wona ama wlenga edena bio. Ayi gbata pipe gbata do bu. Gbata titengbe. Nudo mo. Edo dandama. Bana deke ka so ifo. Lo edo deke ka je fira lo banote ya. Ana deke ka so ifo. Ana di fonli ya. Agbana pewe ya. Dedu dejita lo po. Eno ma wan lo bono ho. Nu ama wan lo bo ho. Akwan ton ba ho na. Ado gbe ana la fo wan lo po ne. Agbanu ma friwe. Da wan debu de le te ba ma pewe lo bo fundi ya. Ba lo bo a ho na. No viche. Akwan na no te kwa akota na to si wa me leme. Ba ina la fo wan lo po ne. Makada nuwe, otoda gbe yo, oguda gbe weno zira inu vi, eno jo akwanda inu vi do ni ma fun wa, akwan ma pe do bo fun wa, ana zira inu vi to da ba na fun wa. O, ma hona kwa o, do dida na kaka se vivonu, an do dureji, anada un gbe, dan wi kuna no gbe. Lo bana ple akwanda inu vi mi ton le na ton si mi mela o, mi kuna jo taba do da inu yo, akwan debu wa na fun no gba bo ntwe. Taba debu wa anano kuzoto kaka lo mamo sina ana jota bada inu ya dokwa jodola inu ye buda gba na jodola inu ye do Jesus sin come ba to kono no la mi tite mi sanu lo boya kwa no adele bodu da kwa neji egbe yo akota na to si wa mela vitole ye no akpa susunu mauso e na watija meso e na no susi de bume ana hode lo na kruno yi jamio to ezandanti Lobana dogan, lobana deke kasha ifo, bana do dure jiro Jesus Christ sin come. Ungbanu debude na zomba na notira lidio. Ungbero Jesus sin come. Akwan debude mbeo na funke kasha ifo do Jesus sin come. Anando akuno, unyi kokono to e lobo zebena. Ba kokono na no jiche lobana va jaji kakaba na do ififo ntondo Jesus sin come. Ado fit debo unchite lobo do. Ungbeda, unkuna jo uvedo da enu vitela o. Dagbo na jododa ni fifa na jododa ni awajije na jododa ni yero Jesus Christ sin come. No adinu. Do no ma o bere presento me ena ififo nu po dudeji po. La mi le commentaire ma. Bo partager d'ailleurs. Bo abonner kwa de nu chaîne Ora Santaton. Akuno ni donwe. Amen.